Inggih diwali sampun kebiar sayang pemilet nomor pundi 6. Sani makin kelanturan antuk pemilet sani boleh nomor pundi itu. Majang ring pemilet sani boleh nomor pundi itu. Yening sampun saya ke inggih Dursa. Om Swastiastu. Tuh, sakit super rame pianak-pianak meme ne dini antosan meme. Ne jani meme lakar persatu jani dengan hati satu meme ne. Udah cening pianak meme saya. Satuan meme ne pedase. Ini ne jani meme lakar bersatu untuk men sugih teken men tiwas. Ada ketuturan satu imen sugih teken imen tiwas. Imen sugih nak mula tusing kuangan atau berano jenis nanging jeles olah nih iri hati demit tercair teken timbang. Nah yen imen tiwas mula sekon caro adane tiwas pesan jenis sing ngelah harta berano nanging luwung solahne jemet megarapan tur subakti rengida sanyang widiwasa. Keginan imen tiwase tuah ngalesan ke alase lakar ada pekak-pekak sedak dina anu imen tiwas kemu yukuman imen sugih lakar ngideh api kene abad imen tiwas subhanahu wa. Swastiastu. Oh, yang lakar ngideh api mai mo. Swastiastu. Kesawak lantas yo men sugih besuling tengah gedung ngecening sambil lamu musik sikan maku. Nak nyeng dogelan koyon semangat semua mai. Nyai jiwa. Apa oleh main? Ya kan ide api gitu. Lehe malu kudo ni jange kandiklah. Yang subo telah banyai ngale dojo api. Basa terongcong kalau bayar jang kikin nyai. Lantas yo imen tiwas ngale kudu jenis kan di tengahin marah kagak ngale kudu ken kaden bueng doke merek no genit sirah imen sugih buenya mesiksikan cuma marah mesiksikan jenis bakal tangguh kudu benaukur gedok basang imen sugih lantas kencolang iya kemukuman imen tiwas bat tiwas nyai mulut tiwas sing telah menyai tuning alih kudun ni canggih jadi gini uliang bahasa canggih makejang kayang ke payung kayang ke sang kayang ke api-api kayang makejang pesawat lantas imen tiwas mo bahasa ni bang mbok pusat subut
yo imen tiwas mulia makejang tene. Nah buen manin nih. Buen yo imen tiwas kamu kuman imen sugih lakar ngide api buen. Swastiastu. Ma, buen tiang mai lakar ngide api ma. Tiang sing ngelakon cuma ma. Masahut lantas yo imen sugih. Ih, tiwas nyai mulu. Kayang kau api nyai ngalih mai, lakan ngide biar nyai mai. Kene nah, nyai kal nebuk paden ni cangi. Ya nyai nebuk paden ni cangi. Kal bangi cang nyai api teken bahas doang jorok-jorok. Kene nyai. Iya lantas imen tiwas nebuk padi disubahne bragat nebuk padi bango ya bahasa ken imen suge nah lantas ken kaden nunduk ke buen cernih dewa ratu buen menap ya mesek-sekan jumlah nih maka tangolata benda duo kedak pasang ya imen suge lantas ngenculang buen ya kuman imen tiwas mapa tiwas sing menapa itu nih magarapan nih toleh no baka pangita latah benda duo jadi uliang pasti jangan bekerja nya lantas yo imen tiwas uliang bahasa tening ngeling yo imen tiwas kamu ya luas ke Allah sambil ngeling lakar ngalih sang ngalih baku lakar amono jukut lakar bangu pianak-pianak nih nekat dia lase kene ya imen tiwas
luas kepekan nih. Ajak kau mau kejam pianak-pianak nih lakar mau belanja. Pianak-pianak nih mau mas-masan pekerene. Neket di pekan. Teko yo imen sugih. Delap mata nih. Kene abad imen sugih. Diwas. Nak di jonyai mano maling. Adi liu pianak-pianaknya ini memas-masan pekerene. Diang sing jenga maling mo ibi diang luas kalas nepukin diang kidang orene diang nyeluk jet kidangnya ditu diang mas-masan mo lantas ngencolan yo imen sugih kemu kalas mau penganggo sarwo wek rembeng mau baju wek mau kamen rembeng cek set pesranteng jeling pakade noya kiwas nekat dia lase nyaru yang alesa kerasa kerosok jangka jongkok lantas teko kidangnya gue lantas mesahut yo imen sugih nyaru tiang men sugih men tiwas tiang jero kidang tiang sing lahapul cuma tiang lacur nyai manusia nyai luk cek nirani lakaran jangan konden prakak kidang memunyi subo sepanan yo men sugih nyeluk cek kidang cening maro seluk kok seluk dewa ratu nang kenjet kidang cening jam jet kidang lantas paidoyo imen sugih kemumai tengah alas abone konting tekanane medui kanthi telah gede awak imen sugih itu lantas ya kedulung-dulung ngeleng tulung aduh tulung kapok tiang aduh tulung kapok tiang lebar tiang aduh lebar neket di sisi pakungnya maro ya lebar teken ikida kanting sab ya imen sugih teken pedewekan tadi subani ya inget ngeleng ya imen tiwasnya kita ngawak aduh bedaro sakit aduh kapok tiang aduh sakit lantas moga iya mulih imen sugih nekat dumane kelem sangat ya imen sugih mekelo-kelo ngereres nganti ngemasin mati gitu nyen ceritane satuan imen sugih teken imen tiwas satuan memene usah pusing ya satwa metalang cening sing satwa puyung aduh bebesan memene teken cening donulat solah niyo imen sugih sing dadi riati sing dadi ajong apa buen demit misi cair teken timpak sing dadi tulat ya solah ni imen tiwas cara iyulat moyaso kerti saurepe abang dadi kekupuan yang ulangunin seni nah yang dirago dadi manusia mula patut dirago moyaso mulaksano ane melah neleben ane madan sastra nah pang patuh cara untang bulan baso Bali nih jani atmo kerti udiano purnaning jiwa ingetangan pebesan meme nih dekan tingsa kamu yang melunto meme nyatu
Boy mami ajak gue wawang geni. Menek pagong luas sepura, pasar ragong dangin tanggung titi, kirang langkung titiang munasi nampura, titiang saking den pasar, puputang titiang makin antuk para santi, om santi.